ada kawan saya bertanya, dia menanyakan kepada saya, mengapa ada beza solat lelaki-lelaki dan wanita? Sedangkan Nabi pernah cakap itulah cara aku semayang. Jadi soalannya kawan saya itu, Nabi itu lelaki, tapi macam mana perbezaan solat antara lelaki dan perempuan? Boleh tak jelaskan? Ini banyak orang cakap gini. Dia kata Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu semayang sebenarnya kamu tengok aku semayang. Jadi Nabi semayangnya gini. Sedar-sedar dia kata sekarang ada orang ngajar, dia kata kalau orang puang, kalau sujud kepik sikit, jangan buka ikut lelaki. Kalau akad takbir jangan buka kepok sangat, tutup gitu sikit. Nampak? Dia kata guana gitu kan Nabi kata suruh ikut dia. Dia kata guana orang puang lain pula. Jawabnya, maksud ikut di sini bukan tiru sebutir-sebutir. Maknanya jangan lari daripada hak aku buat pada perkara yang menjadi pokok akan semayang. Adapun hak berkait dengan wanita atau lelaki, sedangkan perempuan itu adalah aurat, maka Nabi tak suruh ikut hak tu, hak berkait dengan jantina. Kalau nak pakai hadis ni betul, orang puan kena semayang pakai serban. Betul tak? Atau kopiah, sebab kena ikut Nabi betul-betul. Ni golongan-golongan yang bodoh, tapi mereka nak gunakan hadis untuk membenarkan kebodohan mereka. Hadis ni bukan ra'aitumuni usalli. Ra'ait ni hanya kena kepada sahabat saja. Kita tak tengok Nabi. Maka ulama pun terjemah kama alimtumu, sebenarnya yang kamu tahu bagaimana aku semayang. Hak kait dengan jantina ada peraturan dah. Orang puang pakai tudung, Nabi semayang pakai serban dan jubah. Kalau ikut semua, Nabi jadi tok imam, semua kena jadi tok imam. Dah mu makmum duduk belakang, dah tu Nabi jadi tok imam, kena ikut Nabi semayang. Bukan ikut gitu, Sebenarnya tidak ada perbezaan di antara solat laki-laki dan solat perempuan. Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat, bukan lihat Aisyah, bukan lihat Fatimah, bukan lihat Ummu Habibah, bukan lihat Ummu Salmah. Tak ada. Makanya seperti Syekh kita Al-Jibrin, Utsaimin, bin Bas, Albani dalam kitabnya Sifat Solat Nabi. Dan kita lihat kitab yang ditulis Sifat Solat oleh Imam Ahmad. Mereka semua mengatakan solat laki-laki dan solat perempuan tak ada beza. Kerana Rasulullah SAW mengatakan ikut dia. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ikut aku, bukan ikut Fatimah dan sebagainya. Ada mengatakan solat perempuan begini, solat laki-laki begini. Tunjukkan mana dalilnya. Adapun yang begitu begini biasanya dalil-dalil yang lemah. Jadi mengajar anak laki-laki dan mengajar anak perempuan solatnya sama. Cuma bacaannya laki-laki dinyaringkan bila waktu nyaring, perempuan dinyaringkan. Begitu juga tadi saya katakan membaca niat gantinya Allahu Akbar. Wanita tak boleh sebut Allahu Akbar dengan kuat, cukup mengkomak-kamik mulutnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Hasan dalam kitabnya Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Siapa ada buku tu cuba simak. Kata Syekh Hasan, siapa sembahyang termasuk wanita, kalau berzikir mulutnya tak bergerak, lidahnya tak bergerak, maka dia bukan solat. Sebab Rasulullah SAW kelihatan di waktu dia tidak melafazkan janggutnya goyang. Janggutnya goyang. Dia baca misalan Sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu, lillahi oleh sahabat, mulutnya berkomak-kamik, maka ni bergoyang. Jadi kalau kita sembahyang muslimah, jangan pula senyap mulut tak bergerak. Digerakkan tapi tak keluarkan lafaz. Di tempat-tempat seperti rukuk, sujud dan sebagainya. Assalamualaikum. There's a sister here wants to know the method of salah. Is it the same for the man and woman? Same for the Shafi and the Hanafi? This is a question that is the method of offering salah for the man and woman the same, for the Shafi or Hanafi the same. Our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1. The Prophet said, pray as you see me pray. The Prophet did not say that the women should pray separately or the men should pray separately. There's a hadith, again in Sahih Bukhari, volume number 1 in the book of Salah, that the Sahabiyas, they prayed the same way as the men prayed.
There's no different type of praying for men and women. Kalau nak pakai hadis ni betul, orang puan kena semayang pakai serban. Betul tak? Atau kopiah. Sebab kena ikut Nabi betul-betul. Ni golongan-golongan yang bodoh, tapi mereka nak gunakan hadis untuk membenarkan kebodohan mereka. You should pray the same as the Prophet prayed, irrespective whether you are a man or a woman. I am aware that there are books available in the market, in India and throughout the world, of different schools of thought, that the style of praying for women is different because they are seen and the men is different. There is no such Sahih Hadith. For reply in Islam, always, your answer should be backed up with Quran and Sahih Hadith. Always, Quran and Sahih Hadith. So whenever you give reference, any scholar, let it be the biggest scholar in the world. If he gives the answer, there should be proof, quotation from the Quran and Hadith. Ask him for proof. Qul hatu burhanakum. Produce your proof in kuntum sadiqin. There is not a single Sahih Hadith. There is no verse in the Quran which says that the styles for offering salah is different for the men and women. I am aware that scholars of their own view, they said, okay, fine, because women should be protected, they should pray differently. These are their thinking. But the Prophet never said that. We should pray as the Prophet prayed. Regarding the style for offering salah, as the Hanafi style and the Shafi style, I'm aware that it does differ. The Hanafis, they keep their hand below the navel. The Shafis keep their hand on the chest. They do takbir. They say Ameen loudly. Again, my first answer. On Sahih Bukhari, the Prophet said, in volume number 1 in the book of Salah, pray as you see me pray. And all the 4 Aimmas, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, all the great 4 Aimmas said that if you find any of my fatwa which goes against Allah and His Rasul, throw my fatwa on the wall.